पाइपाइनि फाइथं केब्रै सियारनि ASDC आसाई हेमालं ASDC KSA KNCA CCU जाका सातुमपेन फेरांगे आमाई केपादोपन नन मालम कार्बी आंलं आरलो आदुया होय नांके पेट जासेमेट निजां कार्बी आंलं उमला फेर आलं मेघालय आतुम नांके पेट बर इया पुथाक कार्बी आंलं ऑटोनोमस काउंसिल CM तुलिराम रंग हांगाफान पानं पनसि पिनपुर आलो पाजिर दामलो केदामतां 13 एप्रिल 1951 लापेन 3 सेप्टेम्बर 1975 आहुत आदुया होय पाथिगा टेंगसि पाथिर थिप नांगिपु लामदन आलंके जंगपन 6 शेड्यूला टेंगपेन पाचुन पनांगपो लासन सिसन फासन जंगदुनसि पिनपुर आलो पाजिर दामलो ननके वांगजी मनसाम आलामदन काचे तकजी आलं कार्बी आलम के तकजी माते 8 शेड्यूल आलं पारलो पन नांगजी पुलोते हिंदी देवागिरी आदाक एन नांगजिपु ग फातुमपेन केपु पन्दो पुआलं चेदन दोन थे पुसी फेरांकिया मायालं CCU दोन मेफु रविंद्र रंगपी पेन लामथे पांगदाकपन फेरांकिया मायालं ASDC मेफु चंद्रमंता तेरांग कोंगचुनबांग जटसन बे CCU दोन मेफु राजेंद्र रंगपी HTL चेयरमैन साइसिंग रंगपी KSA मेफु जेमसन तिमु KNCA मेफु मेरिना बेपी कोंगचुनबांग काजेक तक बीपी आतुम चेतंग दुन Asam jika kan dak mak Meghalaya long. Meghalaya long di dunia kam dahulu. Meghalaya logon Mars kora, Nagaland logon Mars kora he prosnun nufe. Kalau sa position mong dahulu. Jaga methan si declare ko. Methan declare lo ni sita thurpa lo. Timon he dekhe bole. Thurpa lo. Police itu nang kare lo. Police ke pudak mak kem gitu pen ke shift da sidam jui lo. Koi pun dam yunam ko bangge. Reinforcement ban Assam government pen toy kunde delo reinforcement toy sara man ko modi ta to 20 jon police ase te 50 jon ko police pothia bitilen pothia kintu hetu nokuri polai jot asile game tar por polai ekdom he 5 kilometer atolo ditia tate game itu to surrender mane kargamana mati tu loi jak buli he Meghalaya loi jak buli planning koi la mana hom so labang solang putha ke kedam tang la DC subject mangke mari jaku tamela kuson lo itu mangke frank pen itu thang la high school ke frank pen tam ke tang lo aku ke kitiro itu matlab mangke choti no na Meghalaya no Mizoram ko no yero deman kore ase english ta itu ta hangna tengta lo rapo alam ke ta mati lalu kita lo bangke da semeni dunia bangke ini itu lagi impose on lo do piglo harus soita baka ini lo ke overburden koi dum sudah jelas so bangke ini unfortunate lo